Kalkuta constituency ni इतिहास so government program yang ni disepo dalbat Shram Rupa program ni awal buat ni dong Jawa. Dan ni ya program ho tentang department kang bapor aina. Aru tentang department ni program nang ko scheme nang ko dalot sa implement ka aina. Ya program nang ni disepo dalo focus group rang aru focus plus ni member rang na. Cina tangga pesanan ko ba check rang ko cina sebagai geni kita actually tentang self-help group NRLM ni true actually exitman group rang na. Cina tangga pesanan ko aru check rang ko cina tentang member group rang na cina sebagai tentang actually chada merang na tentang registered group rang na cila ko dia group rang tentang program na ko organize ka naman game yaran na muksungi chada merang na cila group rang na check rang ko ba tangga pesa rang ko cila sual game atau bring about tentang beneficiary rang na selected member rang na tentang area rang ni ketum rang ni madya rang na cina progress program ni through work bisa apa cina memberi manggil ke har beneficiary cina sual game ya group ni account atau di mini bank kita paham. Contoh depan utang ni grup ni member ni kurus tang nada ya grup ni member ya tangga pesa aku tak kali na boleh apa nasi tang dalam sanciat ko Meghalaya state kembakon jadi sama haza sotto grup nama cina kali na makin ya haza sotto grup ni account nama cina haza sotto laksana ko cina cepatan nak boleh bangsian grup ni member ang negeri umyo ba chag ni sotonga crore tangga pesa ko sa game focus be true ami ya program ko gansi skilla china chalaya ko de gansi antian chag ni sotonga crore ko tentang producer group na ko de gansi skilla kise ko ya group na ni account jo hazar gani chag ma crore tangga pesa ng game ami ya fokus sa nukja na isma sakan film biar tau cina fokus ni jakano fokus plus ko baca macam tu alo fokus plus ni chude fokus orang cina group ni account tu tangga pesa ko cepat tinggal tu fokus plus ude cina group ni member ni isma ni member ni account tu direct hazar ko cepat na isma yes meghalaya.in register kana game ya register kate jakano Government of Meghalaya, NPP government, dan semanglah tentang program yang organize kata tangkap peserta ko in. Oleh memang dah yes group ni member apa? Dah lalu ya yes Meghalaya ni juga sadam berang na registered group lang na sadam berang tidak boleh mai ba activity lang tak nama game ya aku muksungi lalu sadam berang na check lang ko soal na muksungi. Ya 18,000 का हजार शिक्षक metric ton ni supply 50% supply गपन state का हुए supply nya मौसम बते पंजाब होनी हरियाणा होनी बिहार होनी आंध्र प्रदेश होनी उन्हीं उठो दे रक्षा तो कोलाची क्रोर ni आधारा रक्षा काम शिबोमा क्रोर उन्हीं ओटो दे इच्छारतान शिबोमा क्रोर तंगा पैसा को मेघालय स्टेट की पब्लिक रंग गब्बन स्टेट ने गवर्नमेंट की चक्का बा महाजन रंगना वक पेन को ब्रेना तंगा पैसा रंग पर जुल मेघालय उन्हीं गब्बन स्टेट की मंडला नचुनो खाती ना
Rencanakan sibawa kro omioba bersiap. Oleh karena ini supply ko acing adokon Garo Hilson Meghalaya acing ini production ko bayar tak kode. Ambil acing ko bicara ko soal emang, ambil ko jelat emang tak kode. Tak sen acing. Kalau ni tak lepas supply ko kumia emang. Acing ya waktu ini supply ko acing atang tangan demand ko acing susuhat tamat naik. Supply sudah acing. Tentang program yang kita hadiah. Lalu producer group yang kita mainan hari. Lalu self-help group yang kita mainan hari. Ada bersisa ini kisah ko. Acuma hazar sokkonga producer group yang mungkin. Within self-help group, SHG, NRL group, hazar sokri gini group yang kita hari mana. Bukan sih. Sehingga program kita tak naskah ya registered group rang hari kemen member rang hari kemen group rang pemani kemen bukan sih program kita tak naskah automatic ya hazar sopri group rang ko activate tak temen lalu selain work soalnya mode yang group rang itu suka work semakin robok nak soalnya mode robok soalnya makin bukan sih apa social program yang kata nama ya organized atau structured group itu juga ya program yang tak nama game sistem pun sangat ada ya organization itu tadi tu focus plus coba November bulan Cina sekarang lokan sini epic card ni ba epic household ba electoral roll ni household paksa ke lokan sini saksa member Cina select ayam group yang tu tadi November bulan Cina sekarang Cina hazasa ko per beneficiary Cina tangkap pesanan ko transfer kagen ya ko transfer kani semuanya nak semang SMS sebab message mansuge alu zaman Cina focus plus ni personalized card ko bagian ya nak semang ni card bagian ya ko nak semang amazing sakit dulu ya focus plus ni card member saktan sini ID number tunggen, bingung tunggen, producer group di bingung tunggen, aru ya card pangcakin, bukan siapa, bersian kian, nasional fokus plus ni benefit kumakin, ya bersih sekarang kita bersih mana kan? November bulan Cina sekarang registration angkut sekarang gemuk kumaksud temung, hazasa pakai Cina November bulan Cina sekarang. Kebab member yang account itu sudah transfer kakin, jangan register kah? और खुलाची जाकर लोग इसका registration तो बंद कागलो, खुलाची December सा और December चिकवानी किसे को, चंगा थाली कुछ कागोजा, वो कुछ का नियमन, थाली कुछ कायमन, बाकी हजार ब्रिको, Christmas नस्काम, चंगा focus plus नी member साकान चिना, सांसा, सुमे कुछ कायमन जे member akan register ke acun fokus plus dan semuanya account Christmas das kam hazard birak kichna tanpa pesanan ko baki ko chna chapke oleh kemen November collection das kam register kapo aro je salu register kagen ya registration ni semua yang semang hazard sabo magen aro ni jamano Christmas das kam December chigoma ba chidok karikamu chna program ko chika pujan uno baki hazard ko chna member sa kanchina sehingga nak semua ni bank account tu na tanpa pecahan ko transfer kat.